Tiniyo chung uchihi isoni kautma knalifi male mthoni tuifang rauni tongmul akiti kons rauni tongmul di kons rauni tongmul le prikhe ongnai nangphi hingmani kauno se tiniyo chung knalainai armi awa khane khane skang chini chung si tona jejon di kon ongye tongnai ro le prikhe ongnai nangphi himamandi ase tiniyo bo khorang yamro ba khe chung nai lainai ake chung si lainai ang di kon ongye tongke ang di kon hani samulet ma ake prikhe ongnai nangphi himama chung nai lainai abo verse ke chung mayung 1 Timothy chapter 3 verse 8 12 ake Acts 6 ni 3 achung no u armi phaiti chung zo to bo ala ke chung nai laina tmale sipitinga di consron tin tung ake brown ni tangmo bona se chung nai laina akero one ti jing o it khat point ko roke baki suyo anke number 1 okay upoi bro ongnai nahu number 1 okay 2 okay bu coffee sayam bro ongnai nahu number 3 okay job mtui nong ya bro ongnai nahu abong peke 4 okay bu beans lebara khatung ya bro Zeba opo ongnai nahu ake number 5 okay bu zeba o khathu yok mo bro ongnai nahu number 6 okay bu anke handi kon ongke abudi kon le mule hi ke hani msai ongnai nahu seven number okay dikon ongke tini pholak tharbai tuithemo bro po ongnai nang view ake paithok mo ke isoni simrong ma ko abo dikon hantia nang view are ke isoni simrong ma bai tuithemo ongya singke tini chongbrum nu surau bai ke tuithemo bai le chongkromai wan po tomon bo ye tini yobo dikon sroni tuifang rauni tongmul akebrani tangmul ma akebrau briki ongnai nangpi himama chongkhna 1 Timothy chapter 3 verse 8 ni chinga 12 jara chongnai keno ari mi tinia chongbo nai leha jotano khaksamo khoma sau tini bonai mondir the chung simainai ake paupi tongphono tini chung siblei tomambo pandawo bo video no mabano ha amejo tano khaksamo sau no khapang khariye naiman bo pandawo isojo tono sraborini